Iyo bavuze Friday Fright nta kindi twumva RTV, nta kindi twumva Anita Pendo, twumva Gitego, twumva Bisoso. Kuri wa gatanu tariki ya gatanu z'ukwa kabiri nibwo aba bose bagaragaye muri icyo kiganiro Friday Fright basanzwe bakora kuri RTV kuri wa gatanu kuva ku isaha ya saa 4 n'igice kugera hafi saa 6 n'igice z'ijoro, nibwo aba bakora udushya tugiye dutandukanye baba bagaragaza muri kino kiganiro cyabo bakora. Rero muri iryo joro ryo kuwa gatanu z'ukwa kabiri 2021 nibwo bagaragaye mu mwambaro w'abantu basiga irangi. Nkuko muri kubibona ni ibintu bimenyerewe hano kuri RTV ko aba baba bafite udushya bari bugaragaze buri munsi. Rero nkuko mubibona njyewe hano mwisi mbamo, mwisi tubanamo, nta kindi cyo gushima uretse gushima aba bagabo batatu, Anita Pendo, Gitego, DJ Bisoso, ku kazi kagiye gakomeye bagenda bakora bafasha abantu kuryoherwa no kuguma mu rugo. Nkuko mubizi muri no minsi ya corona abantu benshi baba bahangayitswe no gushaka icyatuma baba busy, no gushaka icyatuma babaho bayishimye ndetse baryohewe n'ubuzima bwaho baba bari mu rugo batigunze. Ndahamya nashidikanye ko hano mu Rwanda nta yindi televiziyo ifite ibiganiro bikunzwe nka RTV. Ndakeka mu biganiro by'imyidagaduro nta kindi kiganiro wabona gikunzwe nka Friday Fright. Iki ni ikiganiro kigaragara kuri RTV buri wa gatanu, twabararikira kujya mukurikira mwese kuko kiba kirimo udushya, kiba kirimo byinshi bituma twese turuhuka, bituma abantu bagomeza kuryoherwa n'ubuzima. Iyo bano bantu batatu Anita Pendo, DJ Bisoso ndetse na Gitego iyo bageze muri studio ndakeka nta yindi shene wajyaho, nta kindi kintu wakwifuza kureba aba ngaba batavuyeho. Kapsa guys, akazi mukora turagashima, turakubaha ibintu mukora. Tubifurije gukomeza kwagura impano, gukomeza kugira content nyinshi nk'izi ngizi zigiye zitandukanye kuri tuno dushya mugenda mutwereka. Twebwe tuba twaryohewe no kubireba aho turi mu rugo iwacu. Nkuko mubibona iyi ni TV yanjye, iyo saha ya saa 4 n'igice zigeze nta handi ngomba kuba ndi, ni kuri Friday Fright inkurikirana Anita Pendo, Bisoso na ibintu mukora biradushimisha kabisa. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo, ni isi y'abanyarwanda, ni isi y'abantu bose. Mwakoze kudukurikira, nimba wakunze ibyo dukora ntibibagirwe gukora subscribe. Bye bye, naho utaha.